At ublay ng tagalong Pai Sujis Sngap nito'y binigagkumor Kanikan sa diya kapatay baragaway Kan sa diya Sngap kata kasugawan Masyaw kan diya Ublay Unda ri kerpang Unda kedup kerpang Unka kerpang itu Hapo gatan yang Uanyal Ujrai Nri pulai Dekat Kebanyaw Kejiwasam Bad kani gatan yang Yakini kipapai siyo Unka ipi Unkedup ipi Unsmar Meluanyal try Uniaya syuan jampi Kung baunga Uanyal try Wang ika Mary Watship Tin ban Ka Unukun Lopak Apun yu lembaw Unsin Bagam ta Hagan ika Mero Nabandar jamni Kenjin khot Jan ika Tin Ga jamplay galong Kaya na one pasyo Ba hanga ka kosil baro kandem krop utali baro unpa samla be kilong kami kilong pa hibanon hagani gajiseng iti pitang umusim ako menta wala ban pala IDP badi nga nani sa kabat Kini ganyos nem Sngap Kini ganyos nem Kakum kecebatan jom mesin Kadi kapor jom kecing training Kadi kapor training Kabamut bagi haban strong Haban pendekelan Kini supaya ini Ki hap training San senam du senam Tu beli ay menta Newsnet Kali kapot Training Kisah tu iba pi Pini pimay ke syang pi Ngana pendek Ngawi pi menta ngawan hane Pai Ada pila pai Usawan sibakot Unyarap pi Mapinang Mapendek Ia kena ke training Kena ke training Kena ke newsnet Hada raja al-Popra Ubab ngay kumsotor Kiaklan yan o lambay kasi Kim ngay hilo Kim ngay Kung tayo pastos-ting Unyas ng tanik Kataya sa to Babon ngay Umay sa haki Nata nga pendek Ila yung kakamram Unawa Yalap Undal maslap Ngari yalap Haus na madya kapra Akanday Bagpatay ka babaju dia Kinjia Kim ngay Kang dalam nak kerumnya adalah dia hanya naik itu. Ngayon may kasyang pi. Ni menta jadi ke news ngam jadi ke por training. Bagi training likely. Pidang kam yaw new captain new Jesus. Kebar ke Bible. Peri ka mandasi. Peri na wat kebalai. Pidang kam Yo nyo tali ba nyo Badon sun sabi pi Hangnya sinabat Meraklau Kekantay Hangnya Ketiga man Sinrang Hangnya sinabat Dagi jong belay Nyo lai tali nyo Kita nang sinabat jong pi Bagi tangi nyo tali Jadi kinasar Ki jong belay Bagi tayo kinasan Kau pun sulit Ublay 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 Kubor ipi Nadis kemat Yakun Yalai dengar Tangba Yang skep Yene Subar Namtip ngan umwan ngam yawan suah ngelaban Tangba ngan keren mendah Ini kemit Boy nga bun ni taka jin tmu janga banne yalang ni wei tika su wei jaka
bagi jangan lo jangan kalau mentah nama nado mentau benai mans ketika por pe upra uni upra mau beli lapun pau lepa akan nyu celik benai me araja argo bant ki angle mental le ki por kam mentang yang si betul berngat lai tu kendai mut api di ke bos kembali si betul berngat si bos kembali lawan gitu lawan kita lawan pek ini di thok katanya pi kene sahang ne ko sahang tai thok katanya but me tuli bi sap kene kubor kita ia kene ke banjir sajid manru cakap kam sipai ndi bi yalap ndi mo ne yalap bi yalap Pastor Suting na ne yalap ha po pulu na ne ha kam thuri kita kejimut kalong mo play ida IP kejing start kejing sinto kejing syapang kejing jam sen hagri si ye kita agi belanji jong play ba kita agi belanji di jong play mo play mano hikai IP musim akol hindi gini ka country damne gini dismary damne ne umahi kayebi day mensin makol hitip kini gigikot hoy ginangkap mo pelikot ginangkap takma ko po best do JB ko best do mabata me pi me katagalong siya mo musim makol unikay maunay mensin makol open game si bon di mesin maupun piano ia di mapang maupun pen ia di mana hado mentah uniu jisu umpanuan Sngap bon di kestanyo do jisu manusia me josi jos haitan mentah kio ana do jisu man kebuan habangin pagkala kabamut ni pada itu di tadi. Lalu kata umpan pendek, tambun pendek, mandrai mentah, babul pendek, satang kindiat, pedang pendang sa, mau play unsawan sa. Maka dia jual tu undang betek.